kan channel men lo hlut sak tu zong te ni thatak in man theu kan be sei voin November ni som pahni ania US politics chanchin election chungchanga thukal zel le akai noi langsar zual kan thlir hole don nia amasa in comment te kan share diam thina anti Trump chungchanga comment a om nuala anti Trump chungchanga hi chuan soithui vak tur om lem lova channel siam tu te hi pro Biden kan ni lova anti Trump kan ni bok heklo news commentary kan hmu ang in thil hlir dan lo tan pui thei tur chewani ringin kan han ti chuak vezel mayani ti te kha men lo hriat sak phot don nia tun tum chu vote share nuwa avoi khatnan mi pui ma trama a in lan ti te Trump admin in mithen khataban nual thu te voting fraud chungcha thei chu Texas Lieutenant Governor in US dollar million khat pe ka tiam te Donald Trump an Trump ni na thatakina zomang ti te Mike Pompeo chu ram sari tlo turin azin chuak ta ti thu te le thu dang poimo zual deuh kanan puang le ange US election vote share hi zo fel alani chia lova ma se US media tamjok chuan Joe Biden an ne na achan thu puangin president elect ti in annem het vek to a ma se soile soihnu US president tur hi media te puan tur ani lo November ni som pakhat khan election nuwa avoi khatnan US president Donald Trump chu dan angin mipui ma a in lan le ta Veterans Day den chenin khoche noya Arlington National Cemetery party da in anupui Melania nenan kalani Trumpui hen Twitter kaltlangin thua soitam zo ka ma se Twitter lamin a tweet tam tak hi an remove sak fo maya a president le vai chuan Twitter hian a tur viau wangle mi pui ma Donald Trump hian eng thuma soi chuak ran lova langoi ri atum deuh te poni ma na President elect Joe Biden point Veterans Day hi War Memorial Philadelphia lama amang vea President angjia zangin a chetran der to mai Biden a chuan Chief of Staff turin Ron Klain arwat to a Vice President ani laya a Chief of Staff Thuchah ni President Donald Trump a chuan TLAWM mai atum lova achungten election result chupom turin thuronan pe ti ani a ma se second prize om heklo atuar thiam lo hle ni Twitter lama po atong chuak vak talova ma se ami poimo tak te banin mithar ala lut le ta a he hian mi then khat drill ruwa American democracy chungchanga hlona siam phani in an soyani thlani chawa om to a Trump hian engwanga Pentagon Staff te hi ban tamai nge ni ti hi zona lian takani US Secretary of State la chuan Raman second term alu angei don ti in a soi ve boka US hian boina lian taka ma chon mek ni te poina lang Defense Secretary Mark Esper banani thu kan hreto a aya National Counter-Terrorism Center Director Chris Miller chu Acting Secretary of Defense atan ruat ni in Indian American Kash Patel chu Pentagon Chief of Staff atana ruatani Kash Patel ruatani malok hian Jen Stewart chu ama le ama ain bana Traman bana tum thowanga chu wangin hetiang hian ati tamai ni inalang hengba ka hian Acting Under Secretary of Defense for Policy Dr. James Anderson le Under Secretary of Defense for Intelligence and Security Joseph Kernan te chuan resignation an the lut to bok hetiang te noi hi boruak virvel dana niya Trump admin hian engril ruange put hriata harviu maya Biden atan mun siam sakan tumlo ni inalang Traman Kash Patel kher arwat chan hi hriat ani chia lo na in amadin mun so nget thei tur nia ngayani engtin nge man lak zel don anga hlel om takhop mai hei mai hi nilova US Attorney General William Barran voting fraud chui phalna achu nu khan Department of Justice lawyer Richard Pilger chu abang vele ta a lawyer Pilger hi kum sang ni le som khan Election Crime Branch Department HAUH tuber alo ni to ani aban Thuchah hi a om nge yanga voting fraud a enroll na anei nge traman aban tho don ni a hriat awanga loin ma khuwa apakhat zok hi chu ni nge yang le Texas Republican Lieutenant Governor Dan Patrick chuan Donald Trump a thlop zialan tirna ni om takin voting fraud chungchang thuruk soi thei chu US dollar 1 million ZP ka tiama President Trump malak na hi election result ti danglam na tur ringot anilova
kan democracy vong him zel tur le mipuin rin na kan nga zel theina na thil poimo takani ati heti lai hian US Postal Department a thok Richard Hopkinson November ne voting fraud anga soi chu a phale ta a Al Jazeera tarlan dan chuan Richard Hopkinson balot te chu det bek nge yani ti alo soi to a ma se zir top ni khan athu soi hi suit le in engwanga khang thu ka soi nge ni ti a soi chuang lova tin athu soi chu engwanga phanu no le nge ani ti po soi lo bok om zia chiang tak chu atu party zo ke chuan Hopkins hi thudik tok lo puang turin antur ningi ina hriatani voting fraud hi ti a hetak zetani chuan engwanga tu na phale ta nge ni voting fraud lo ti le turin engwanga anga soi nge ni ti te hi zo na theiani Republican Senior Senator Lindsey Graham chuan Richard Hopkins thu soi be chanin Justice Department chu voting fraud chui turin alo ngen to khania hetianga thil dik lo tia soi tu ber ain nu do le ta ka hian Democrats lamin athu soi suit le turin Hopkins si annor po ni thei tho boka engpo chu ni se do te mo thu de ke mo po ni se asoi ang hian alo ti to a investigation a kal zel tura bei sei phodang Biden campaign team lam chuan Truman voting fraud tia asoi chiam hi American mipui tender tum na mai ani anti ve thunga pathian nung betu ne in chal ve party te hi dot muhlum soi an ngei ti ero chu chiang viwani mainstream media ten du to ka an soi saka klintir lo tral antum nuwa putram puyate chuan vote dik tak chau chiar ni se chuan kan thling nge yang anti khania indo na chu akal chho mupa voin November ni som pahni alo her chu meu chuan putrama chan atha chhota hle Biden an electoral college vote zani som kwa lai mu anga media lamin antar lan chu dot muhlumani ti alang chiang chhota uar mai le tuna tramale Biden ate electoral vote mu zat dik tak zok chu zani le som pali le zani le som kwa lam khane lovin Trumpa hian zani som thum le pahni amu Biden hian zani le som ni le pasari chau alo mu ti fin fi anita Trumpa hian North Carolina electoral vote som panga omna le Alaska electoral vote thum omna chu alak bel reng ti hriat chu anele a heng te hi mainstream media lam chuan engma an puang du ri lovani ti chuan Trumpa hian electoral vote zani le som thum le pahni anei ta zo kani chu Pennsylvania Georgia le Arizona Biden a unpredicted na zong po tuna hian thu chiang ri lo huanga anda le ta fik bok tun thlenga chanchin kalme ka Michigan le Wisconsin lam hi vote chernon me kani anrin lok angein Michigan a voter frauds alo na sa hle ti mu chu ani a mithi to sing khat chuang in vote an lo thlak ti hailan ani a voter register a in mi noi ni chuang zetin vote thlak tuan tam jok ti hriat chu ani bok Judicial Watch te chuan voter fraud omlo chuina masalama hetiang taka thil diklo an mu chu ngal mai sia wang hian state danga po hetiang hi athleng nge yang ti an rin thu an soi nge tin vote sang ruk chuang zet software diklo wangin Trumpa vote te chu Biden a vote lama alo in son ti hriat chu ani a makve deuh mai chu software diklo ani si chuan enga tinge Biden ta hi pakhat ma Trumpa nen lama in sona ve thei mi alo ti hini hetianga vote chingpen diklo tak hi nual ti alang chuak zela Connecticut GOP House Republican Craig Fishbain polling station pakhata vote anlo record lo wanga tlinglo anga puan kha ani a Democrat lam chakta zokin an puangani mase polling station dangami an chiar lo an mu chuak le a anan chiar chuan alo tling kher mai siani thilkal dan hi mak thei khop mai court lamangen na angen Georgia lama polling station vote la zong ti chu computer system a chiar to lovin kut nge ya chiar thatle vek ani tur thu Georgia Secretary of State chuan a puang bok Federal Election Commission Chairman Tree Trainer chuan Pennsylvania lam thil thleng ka hmu chin khan tuntum in thlan na hi chu dan lova thil ti dik tak nen ka hria atia hei hi the goptime.com lama mu theina maro chu hei hi FEC Thuchah ani lova ama me mal ngai dan ani te ero midang point hret hiam se adu ti antar lang bok
chuti khop chuan Pennsylvania lam boruak po lo dik lo hle ma se in than result adang lam le ring to lem lo media an omnual bokani Indiana lam po thlir tel zuaila AG Curtis Hill point Supreme Court lama thuput lu tumin athian te zom veta ti thuthar hriat tur omle tuna result kalmeka Senate din hunchu Democrat somli le pariat le Republican lam somnga anni a Georgia Senate pani chungchang hi January ninga a runoff nei le turaniang ti chuan Republican lam thununin Senate anlak bel thei hlo chuan a thlamuan thlak viau turangai ani engemotia Biden a tling ta hramani po in president ngoi renga president thil ti theilova tia ko mai tur din muna ading don ni inalang Senate lama adu angarawa rel thei don lo ba ka House lama po naw ti tlak du thak lo mai chia som pathum zetan tling chhoto bokani US intelligence point in than huna pianga an lo ti thin angin president elect briefing an nei thina tuntruma president elect briefing an nei na hian pu Biden a atel ve an larem timia lovani Trumpa thachang dol tu US Secretary of State Mike Pompeo chuan November ni som khan Trump admin second term atan sarkar thatakina in thlak don ti in a soi ve boka khovelin min thlir renga keini chukanin pe vek to vote zong chiarani ang tia soin athu soi om je hi hriat thiam har viu na a November ni thum in than puya khan Donald Trump chak ngei ni in angai ati thei ome Pompeo chuan khovel ram rang in phone call in min ron bia a kan in than dan khan lo thlir vekani dan kal mang mu mal tak kan nei ti an hria dan manga in be na hian huna du rei don ti po an hria kum sang ni kuma dan manga in be na khan ni som thum le pasari aya rei hun kan duwa ma se thatakin sarkar in thlak theiani he har satna hi kan ching fel nge yang ti karinga dikta ka vote la te chiar vek turani anga diklova thlak te ero kan chiar lowang kan zo fel huna chuan engkim athale vek mayang beisaina lian tak kan nei ti in US Secretary of State chuan Chanchinthar Mite ma asoi Mike Pompeo khovelin min thlir ati hi Russia le China ati na ani thei mayangem ti te hi ril ruwa alo langa thlir tu ten in ngai dan te po kha han soi diet ula thange tol chunga in be na sataka omme ka heti lai hian Mike Pompeo chu manmo takin Europe le Asia ram sari zet lo turin November ni som pathum hian a jin chuak le dona France Turkey Georgia Israel Qatar UAE le Saudi Arabia te atloang azin chan ber hi apuang lova rambung tina azin chan hi ain anvek lo thu ero tar lanani US tol chung politics in lumlet dan hi abuai noi mayani bera Trump admin in staff 10 khata thlak chuk mai boxia American tam tak chu anmang angani political war hi civil war in azui mayangem ti te ril ruwa oma alo om du hleni Biden a team lam chuan Trump admin puina tel lovin ram dang how tu te ne nan lo in beder to a chung zinga chuan Narendra Modi le Benjamin Netanyahu te po antela Trump a thian thaber ber ni thin te kha Biden a lom pui tu masa sa a antanga Trump hmel malian te ro an langoi vung ve thunga thil kalvel dan hi hriat thiama har khop mai US mi pui makta duai telin thil diklo om anti tlata anti angein thil diklo chu an hai chuak tranta a Tramale Biden ate ma khuwa tur hi soifak ala har sadewani President Donald Trump trantu te chuan Proud Boys HAUH hotna in tun in rin ni lo om tur November ni som pali hian million maga march ti ming choi thei tur khopa in mu khom na lian tham huai hotan tumani oma antum ber chu Democrats ho vote ruk le thil ti ten om tak andu lo zialan tir na le putram puya chu US mi puiten an din puya an la thlop zelani ti lan tirani Freedom Plaza atanga Supreme Court thleng rally pui tham tak nei an tum ni in an soi Trumpa din munpo asang le hretta a Alaska si thum omna chu 56.9% mu in Truman a huayani Biden a chuan 39.1% amhu ve thung Alaska a Republican an chakawangin Truman Electoral College vote zahni le som pasari amhuto a Biden an zahni som sari le pakua amhuto thungani heti lai hian Trumpa le Biden ate electoral vote mu zat dik tak zok nia soi TT a ommeka
Trumpa hian zani som thum pahnih a hmu a Biden hian zani le somni le pasari chau alo hmu zawk ti fin fi ani tia soi a awm mek bawk ani mainstream media ni lo US tual chung ti then khata Alaska electoral vote thum omna ba ka North Carolina electoral college vote som panga omna po latel ni inan soya heyero news kan la khom lai hian adik chi em ti kan fin fi man talo hrechiang zokin om chuan comment lama enon tui ni don nia thilom dan kan theyang tok ran update zel kan tum don nia